Ngicela uhlukane kungijoya nabangani bami ngiyacela. Yo, ufuna ukuthini baba? Uzohlala kanjani ngingajoli ngoba uDlamini yazi embhedweni yazini. Uke wathaya ukumtshela ubaba Dlamini ukuthi maybe embhedeni wenzani embhedeni. Dlamini usakhoni. Abangani bakhe bayakhona. Dali. They are marvelous. Oh mina ngisesimabelazi. Labantwana engakunika bona. Yes, abantwana unginikile mara manje uyazibona manje Dlamini ugugile ndoda ugugile. Maka sisi ngalesikhathi kuzoyenzani? Maka sisi wena ngalesikhathi uthatha ubaba Dlamini bongaboni ukuthi like nako utlo because of umunkile utsiba. Hore dithiu diaya. Yabengazi ukuthi vele kuzofikelela lapho but benga expectanga ukuthi izoba manje soon hayi Dlamini awuzame enye into ndoda hayi. Imbiza ahlulekile ngithi. Awusanginika ngithi. Oh ntate nonwa dimbi. Kufanele ngenzeni? Yo bengithi ngiyazama phela ukuthi ngimsatisfy. Tshela awusihan tata nile dimbiza mami ho etsahala jwang. Wathaya. Wazama 1 round and a half akufani. Manga lwena ke wa bona ntate o hudile why no sa mo jwetsile no wa itse keng. Akasakhona uDlamini mina manginaye endlini nje uzenzela 1 round aqeda block. I am back again ntate Dlamini ntate le kae? Ke shapo mama. Le ntate wa ka le nna ke sharp. Okay ntate wa ka ne ke kopa go jwetse di-viewers wena hantlantle wa ngoletse Jozi Bioscope. Mama angasekhona ubulela msadi asiyo. Tshwantse ke bulela amo. Ntate tshwantse bolele mosadi le mo. Ha tshi papa a ke tsebe gore mhlomong tserile placing e1. A ke re ntate gore inbox etse wa wena hantlantle mosadi wa hao wa o chitela. So ne ke kopa fela o hlalosetse di-viewers then mosadi wa hao re tla mo explainela ha re tla bua le ena hatla. Ne ke kopa go fela no o jwetse di-viewers wena hantlantle why o bang o letse ba khone o tseba. It's a big story that I can't tell because she's a problem to me. I'm not a problem to her. She's a problem to me. When she's here, I can talk. I'm a failure. Go jwale re tsa jwang because of okay. Ere ke tsa so ere ke buelle ntate. Ntate mona wa itse keng guys ana ona le bothata se ka ke le joditse mosadi wa hae wa mo chitela le batho ba nwang le bona gore mosadi wa etsa ntho tse ngata se etsang gore ntate a bone se mfang ntate reason ya go ba tseba ke eng no mosadi wa chita jale ntho ke tlo etsang no love us ka ha tla le mosadi wa ntate re tla utlwa go mosadi wa ntate ba ne ntate wa itse keng a ka se bui mosadi le teng and ba tseba keng ba re di customer di dula di le sharp so wa itse keng ke understand ke o bile love us wa hlaya le mosadi wa ntate Ke khona o bolela if aliting because akenya go botsa wena maka okay nnete okay yena a fetole nnete ye aga mamile kae Teng o kae mama? ke teng motho moholo jale okay mama nna mona ke blue ke a tseba gantse o tla ka tsela la ba se o joditse ntho tse ngata Yes umpoditse. batho ba Jozi Bioscope Yes. okay nice so motho moholo mamela hena re romeletse ke ngoletswe ke ntate Dlamini jale ntate Dlamini hona le ntho tsa batlang go di bua le wena e re ke mo fe sebaka fela o jwetse rena hantlantle bothata ba hae keng Okay mama. ngicela uhlukane kungijoya nabangani bami ngiyacela. Yo. Hayibo ndoda. Ufuna ukuthini baba? Hawu Ufuna ukuthini nje kwamanje ufuna ukuthini? Mina ngihlale ngajoli. Yeah, bo inspector in wena kahle kahle. so mama ngicela ukulungisa le statement lesi mawuthi beka expect in wena kushuthi uyayivumela lento lokuthi kumele uthandane nabangani baka baba uyibona kuyinto eright nje ngifuna ukubuza lokho Uzohlala kanjani ngajoli ngoba uDlamini yazi embhedweni yazini. uke wathaya ukumtshela ubaba Dlamini ukuthi maybe embhedeni wenzani embhedeni usakhoni. abangani bakhe bayakhona Dali. They are marvelous. Yazini. uyangihlekisa. Oh mina ngisesimabelazi. Labantwana engakunika bona. Yes, abantwana unginikile mara manje uyazibona manje Dlamini ugugile ndoda ugugile. Maka sisi ngalesikhathi kuzoyenzani? Maka sisi wena ngalesikhathi uthatha ubaba Dlamini bongaboni ukuthi like nako utlo because of umunkile utsiba hore dithiu diaya yabengazi ukuthi vele kuzofikelela lapho but benga expectanga ukuthi izoba manje soon hayi Dlamini awuzame enye into ndoda hayi angisakhoni mina yazi imbiza ahlulekile ngithi. Awusanginika ngithi. oh ntate nonwa dimbi Kufanele ngenzeni? Yo bengithi ngiyazama phela ukuthi ngimsatisfy. jalo awusihan tata nile dimbiza mami ho etsahala jwang wathaya wazama 1 round and a half akufani. manga lwena ke wa bona ntate o hudile why no sa mo jwetsile no wa itse keng ntate wathaya go re ntho tse o isitse tsa di buang di a o makatsa ne Bana ba ka ba 12 besides mom sading mo ke na le 12 ya bana before yena o na le 4 ke na le 12 ka montle
Eh. which means baba kai. Hey, Messi and Shapa, Baba, I love us. By 16, by 16 Ghana, 16 I'm here for Yeah, I know. Ntwana yami ukuthi wena imaths wayiphasa yazi ngama distinctions. So manje inkinga yakhe yini? Uyahluleka ukukunika. Mara le ngaphandle ngiyajabula uyazi. Ngijabula kakhulu. Oh, kanti senawo so uyajola baba. Nawo so uyajola Dlamini. Nawo so uyajola Wena ungazoshaya njani Dlamini? Mina ungenza lapha empedweni mina ngingasatisfy kantoni uyazazi ukuthi le ngaphandle uyayithola Dlamini. Dlamini ungenzani Dlamini? Sisi wena mama wena nawe ungenzani Dlamini mara why ungenza? Dlamini ngithi ungenzani? Ungenzani wena? Ungenzani uhambe uyojola le ngaphandle? Mina uyahluleka phezu kombhedo uhambe uyosatisfy abantwana abancane ama 2000. Dlamini uyababamba nama Nama 2000 angibamba uyazi. Dlamini ngiyafa. Dlamini zokubulala Dlamini. Mara wayimele umlise. Ama 2000 mfethu. Ama 2000. Sesiyalwa na. Bengasangishatelana. Angithi nawe sisi uthe nawe mama uthe ngaphandle. Mawahamba namangani. Bangithatha phambi kwakhe ngiyenzeni mina? Bathatha Ngoba yena ngisho kasakwazi. Kanti ngaphandle ubhizi nama 2000. kanti maka le relationship why ikanje bantu badala nizongicolela maka ngizolisho legama le relationship ngiyacolisa umuntu omdala maka fucked up. Okay, njengoba fucked up vele fucked up. because of I don't understand how come wena abangani baka babdlamini bakuthatha phambi kwakhe nawo babdlamini ubhizi nama 2000 imbiza ngapha kanti kwenzakalani? Akasakhona uDlamini mina manginaye endlini nje uzenzela one round aqeda block. Ene wena umuntu omdala uyakhala manje ngoba uDlamini ubhizi nama 2000 but the time ngifika la uthe wena wenzeni nabangani Yiso bakhe? le stress lesesibulala umamkhulu. Yiso le stress esibulala umamkhulu uDlamini abhizi nama 2000 ngaphandle. Ukuthini? Ngicela ukukuhlebela. Eh, Ngitshela isecret ongayazi. Amthombo. Uzoyazi namhlanje. Uma ngikhiphe 500 ngamnika lo mntwana loya. Busuku bonke mina ngiyayishaya inkawusi. Babdlamini really? Ngiyayishaya inkawusi. Alright. Inkawusi. Alright mngani wami. Uyangimisha le unginika one round endlini. Mina nani nginganginika nje baba nganginika. Kanti wethala? Somnika afternoon. So ngizobuya Lovers kanti wethala? Ibo lenkokhobela kubo la, ibo lenginyonyobela kubo la. Omunye wabo lona. Omunye wabo nawe. Omunye wabo nawe. Yiyo amaphatho ama 2000 lawo wakho. Nyoba wena ngithi nyonyonyoba, nyonyonyoba. Hayi Dlamini. Uzokuhlanganisa nezibotho. Ukuhlanganisa nezibotho into eziphelile. Angisisibotho mina Dlamini uyangibona nje. Ngakuthatha usese right. Namhlanje namanje ngisase right Dlamini. Namhlanje kunezibotho. Wena useso sibotho wena. Dlamini yazi ngcono solungisa izinto endlini sithandwa sami. Sekela ama Okay. 2000 sekela abangani Okay, babo. babdlamini ke sikhulume le ndaba lesisolve nawe sisa ne because of ngiyeza ukuthi ama 2000 nawe baba uyasho ukuthi mawupheli lo mntana lo angazi lelo 2000 okusisi maybe eqeda ukungena lana angazi i500 uyishaya ubusuku bonke uthi usebenza ubusuku bonke. Thank you mama. Awusi. Okay, wankutlisisa. Jwale nna ke batla closure relationship yena. Hobane ntwe ke shebile relationship alona batho ba baholo le iphidisa manje. Ngicela ubuza lo mpazi lo ukuthi uyabuya ekhaya or uyathutha. Wabuya mfazi. Uzobuya baba ngiyaxolisa baba ngcono sibuye endlini siyohlala phansi silungise dani nokuthi ulale nama 2000 baba ngikhona. Abantwana bethu bazokuxolela. Abantwana bebangekho masicala ukuthandana baba. Bebangekho abantwana masicala ukuthandana singabafaki abantwana baba. So mothomolo ne ke kopore. So a ke gore mothomolo ha o nwele dimbiza ho ba different. So are you willing ho di nwe hape dimbiza tse go tlo kgona go thusa? Abuya yena akusani imbiza. Nakabuya yena imbiza ngisasiphuze mina. Bawuhluleke ukungisatisfy. Khobukane egwala like oh uyamusa. Mangahluleka ukenzani umuntu omdala? Ukungisatisfy makathi imbiza uyaziyeka. Uyamuzwa? Ubatla uqhubeke unwe dimbiza ngoba how di nwile wa go. Uyamuzwa ukuthi uthini na? Ke mama metsi mothomolo. Yeah, thank you. Magala khutlelana le tla ilukisa Hambe ke. Magala tla ilukisa mo ntlung taba ena ke. Mothomolo e re kitle go le siting la hao. Ke batla go khutlela mo le siting le la go le ha ore o na lo ba intimate di chomi tsa ntate. First of all wa kudiwa ka montle. Wa kudiwa ma. So a ke bone hore o qetela o ba le seriti ka wetsa jwalo le batho ba baholo ha ntse le robalana ka montle le tsang ke ntho e seng sharp. And yona vela isharp mama wa itse king o re yena ibile o wese ka ma 2000 na at least ke dithaka tsa hae. Still le wena hena o ntso morosa.
mara nke re berekisa protection na le yena le ma 2000 oats la sa sebedise mara se ntho entla e nice then yena o tshware ke yena tla tliselang nna bolwetse ko le wena o tlo mo tlisetsa ke re le 2 le nna ke berekisa protection gante ha utlwe ma o sile ha ntse o sebedisa plastic ha ona difference ntho o etsang e gona wena yes o yona bitsa e mara ke di-spirit re ke o di tlisa berekisa life plastic nyana. yena ha e berekisa o se ntho e ke tryang go jwetsa yona ke re tlohella go robalana ka montlona le monna ke re o ile wa ikgethela wa go wena o batla relationship e na le gap e too much so ke wena o ikgethetseng motho mo la ke Yes, so ke ikgethetse. yeah o ile wa imchoose so stop o cheater tlohella ntho eo ha e shapa ke tlo stopa mama ke a kopa motho mo as long le yena a etsa ntho e right ntate le nna ke tlo stopa mama yeah so that le batho ba bang ba o shebelletseng mo ba go tlo kgona ho lena ko wena ba bone gore cheating a se ntho sharp Ai sharp. especially ha o le mosadi wa motho exactly pa ke gutlela wena ma 2000 Mamela okay ke mama before wena ungibuza umbuzo hey lo mama lo imali yami epension ngizokwazi ukuyidla nawe masobuye kimi so close to me ila uzodla imali yami epension kwamanje ngisayidla nama Ben 10 ntate ganti wena you are not willing to fix relationship ena ke o iswa o tlo go tlotlela she have to fix it not me she have to fix it lovers makulalela uthini kubaba wena ke ake ngibuze wena lovers ke ungafuna ukuadvise ubaba uthini kuye so that angakhona ukuyeka lemikhuba yokuthandana nama 2000 alalela ukuthi cheating akusinto right senibadala abantu abadala ungathini wena mfana Baba yazi ama 2000 mina ngiyawaza ngithi ngoba ngiphila nawo into abazokwenza bazokuzisela umkhuhlane ngiyazi lokho ngisho ngakho bazokugulisa kwaqala okwesibini bazoqiba le mali yepension uzotya ntoni Izotya ntoni ba ipension kula mali yepension so wena thatha umuntu wakho nibuyele nilungisa izinto nihlale phansi tama niqhubeke ne-life grand ngoba ama 2000 ngeke wachata andithi yazi ngicela mina ungatsheli mina utshele lo mama ngoba uye inkinga angisinkinga uthi angithi yena uzobuya ekhaya nibe right uzobayeka lapho so sesifuna ke nawe uyiyeke leyo wathi baba wayini kubuyisa nje ulala ekhaya ngizolala ekhaya baba namhlanje ngizolala ekhaya baba awusalala kini ngisho kusasa imali yegrant yangena baba ngizolala endlini ya wathi ba motho moholo wa ikubuyisa le lovers ne ke batla o bontsha gona le bashimane ba bang ba yang ba sentsaneng ba shebile ho wena bashimane ba lakatsang go ka etsa ntho tse right bophelong bashimane ba lakatsang go tlolle ma 2000 wa understand so bashimane ba batlang ba ke tshayang go ba o bontshe bophelo even though ba le yang ho wena hore ntho tso di etsang di tloelle o phele bophelo ba botho bo boholo le bophelo bo sharp each and every day nto tlana le long advice motho mo re ka se tle go advice mara ke nana gore ka mantswenyana a wa ithiwa ka go betseng le lovers o ka lena something from go on hey it's a pain to me yeah because umuntu umfile pain didn't know I don't believe in her bana ba ka ke bona problem ba tshwere problem bana ba ka lebaka la msadi mara ntse ke nahanang e o se he ke a bona hobane ntate sa le moholonyana ke nana hore nning le wena kelello e tlabe se e gutlile ke kopa le tsamaeng wena le ntate le duleng fatsi le lokiseng taba e ntate a gone o tlolla ma 2000 le wena o tlolle di chomi tsa ntate o lokile mama ke utlwile ke tla tloela dichomi tsa ntate le yena tloele ma 2000 unsatisfy kompetong ka mogo ke nyaka crocodile style a re mama e tla kofe crocodile style wa e bona yeah and they think crocodile style yeah tshwantse mfe crocodile style ke re helicopter style ntate a ra re ye mama mara ke re okay a ke judge o se mara ke re le wena tshwantse neng o ko shebe dilemo hobane ona le ntho tse ding tse ntate se ke nana go ka se kgone di finyella tshwantse try mara jale a hlole o tlwetselang o tlo gotlela choming tsa ke batla o tsebe ai dichomi tsa nka se tlhole ke gotlela ke utlwile ke a bona o re wa lla mogalabe wa ka baba sambe endlini sithando sami so lungisa izinto ngiyabonga mama okay ke a leboha le nna motho mola le ka tsamaya batho ba ba holo heli eng kontlong kapa a emang mo ke kwaleng show ke kgona go bua le lona hantle Okay, nice so guys le lona la iponela go he ntate Dlamini ke o re tliseditse mosadi wa hae guys wa itse keng nna ke thabile ha ke kgonne o fa ntate Dlamini le Madlamini mantswenyana a itwa itre le wena mo hae ba o situation e tshwana le ntate Dlamini le Madlamini o feel gore motho wa o cheatela ka dichomi kapa kaeng o ska le balela fela o emailela blue@bascop.co.za le ska le balang gore follow or subscribe ba dibile le share di video tsa rona ke a le rata ka ofela nna le see you in the next episode yes baby uyabona umuntu lo uzophatha And you inhliziyo still- mawu lokumchithela one day mina ngeke and uyazi abantu badala baya fainta nice ba bulelwe inhliziyo mina motho ngifeyinti mina sorry kaDlamini akekho umuntu ofayo kaDlamini angahlanyanga akekho umuntu ofa kaDlamini kuhlanya ufa mawuhlanya uphelele kaDlamini awufe hayi ngiyirespect hayi Mina mina baba ngiyahleka hayo ngiyaqosha kahle kahle impilo yami I'm 63 years old now
thatha umuntu wakho tema. I'm 63 years Okay, old bamba now. umuntu wakho ngesandla. Ngiyaqasha ngiyaqosha mina. Asihambe sithando. hawu sengiyaphusha lona lena nineti Akaphenduli uyangixolela na. Ya siyaxolelana ngisho sithando asihambe sendlini awuthi and kusasa igrant iyangena kuyoba mnandi wes I love you asimke. guys Thank you. bye bye hayi intwana Uyeka nami ngizoza ngizodla imali egrant hayi babi Yeah. Hey. Hey, lava leke simfana hlaleni losisa athi ufuna ubabasha ama-helicopter Hey, nama crocodile style. Mina ngifuna ukuyibuza ukuthi ke ngiyiphi le crocodile angiyazi. mfana wena lava simakawanti ngoba nice one